Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes imamo posebna gosta in sicer Eva Šalamon Kaplan je z nami in njen mož Arda Kaplan. Sicer sta naša stara znanca, tako bi lahko rekli vsaj tisti, ki si radi ogledamo njune potopise ob petkih in sobotah na programu naše televizije. Tako da sploh nič ni nenavadnega, ne, da sta končno prišla k nam na obisk in da jo lahko pozdravim v našem studiu. Lepo pozdravljena. Dober dan, hvala za povabilo. Kako to, da sta se končno enkrat odločila po dolgem času obiskati in praznike, torej božično-novoletne preživeti v Ormožu? Ja, po dolgem času sva spet tukaj pač oba. Ponavadi sem prišla jaz sama, ampak evo, mislim, da je 5-6 let, odkar je Arda spet v Sloveniji. Malenkost je težje priti z turškim potnim listom v Slovenijo, ne, zaradi vse birokracije, zaradi viz, si vzeti dopust in tako naprej, tako da zaradi tega ga ni bilo tako dolgo, ampak sva prišla, sva spet tukaj zdaj oba. No, vsi tisti, ki ne vedo, ne, seveda Eva Šalamon Kaplan je naša domačinka, Ormožanka, Arda pa je čisto pravi Turek. Lepo pozdravljen, lep pozdrav tudi tebi v naši družbi. Hoškaljen. Hvala. Ja. No, veliko sta prepotovala, tako da po Slovenijo za vaju verjetno nič ni posebnega. Si bil ti že kdaj v Evropi? Daha önce Avrupa'ya geldin mi? Po Evropi, no. Aslında Avrupa'ya Eva'dan önce gelmedim. Yani Eva aslında bana yol göstermiş oldu Avrupa'ya gelmek için. Yani Eva sayesinde Avrupa'yı görmüş oldum. Ve ilk Avrupa ziyaretim de Slovenya oldu. Ondan önce herhangi bir yere gelmemiştim. Preden je mene spoznal, ni bil še v Evropi. Evropo je spoznal z mano oziroma tudi zaradi mene, tako da najprej je prišel v Slovenijo in torej potem je iz Slovenije šel v Evropo. Tako da je rekel, da sem jaz razlog za to, da je začel spoznavati Evropo. No, dovolite, da še pojasnimo našim gledalcem. Eva odlično govori turško, tako da nam bo ona danes prevajala vse to, kar nam bo Arda povedal. Žal mi je, ne, da se ne moremo pogovarjati, čeprav nam Slovencem turški jezik sploh ni več tako tuj, odkar gledamo nadaljevanke. Ne? Nam je že kar tako prišel ta vaş jezik v uho. Ya, yani özür diliyor çünkü böyle Slovence konuşuyoruz. Ama Türk dilinde de biz aslında duyuyoruz yani Türk dizilerden dolayı o sebepten biraz hoş geliyor kulağına. Ya güzel mi yani Türkçe konuşmak nasıl onlar için? Onu da ben bilmiyorum yani nasıl, hoş mu, biraz kaba mı bilmiyorum Türkçe tabii. Pravi da kako pa zveni turščina iz naših ušes oziroma kako mi gledamo na turščino. A zveni harmonično ali zveni bolj trdo ali kako? No, prosti odkrito, ne, z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak okoren se mi zdi jezik turški, ne, ni tako speven recimo, kot se nam zdi slovenski, seveda. Biraz sert ve kaba duruyor. Özür diliyor bundan dolayı ama çok samimi söylüyor. No, tudi v nadaljevankah, recimo, ko poslušamo, ne, se nam zdi, kot da bi se zaletavali, ne? Lahko to prevedeš, da bo vedel. Türk dizileri izlerken sanki biraz kavga ediyorlar gibi duruyor ya da bir yere böyle kafasıyla vururken gibi duruyor. Yani biraz çok... Şöyle bir örnek vereyim çünkü Türk dizilerinde hep kavga olduğu için hikaye hep kavgayla başlıyor. İyi şeyler hiç göremiyorum maalesef. Pravi da lahko pove kot primer, ne, zaradi tega, ker so v nadaljevankah so ponavadi teme, ki se začnejo z nekimi prepiri oziroma z nekimi zapleti, se mogoče tudi zaradi tega na tak način sliši, ne, je rekel. No, naj še povem to, da seveda Arda odlično govori angleško, ne, tako da smo se pred snemanjem že tudi malo, ne, po angleško pogovarjali, ne, koliko nam je uspelo, ampak razumeli smo se, ne. Tako, İngilizce'de konuştuk daha önce, sen de İngilizce biliyorsun diye ama Türkçe tercih ettin. Ya şöyle de Türkçeyi konuşma sebebim kendimi daha iyi anlatabilmek, daha akıcı konuşmak. Çünkü İngilizce konuşursam belki kendimi tam anlatamayabilirim. Ja, pravi, da mu je turščina seveda kot materni jezik dosti bolj tekoča, zaradi tega je izbral, da se po turško pogovarjamo, ker
se lažje izraža oziroma mu je lažje povedati, ne, vse tako kot misli, kot pa v angleščini. No, v vsakem primeru angleščine tudi naši gledalci najbrž ne bi tako zelo dobro razumeli, tako da je čisto prav. Kolikokrat pa si Arda že bil v Ormožu? Kaç kez geldin Ormuz'a daha önce? Ormož'a bu 3. gelişim sanırım, öyle diye düşünüyorum. 3 müydü? Tam bilmiyorum sanırım, 3. gelişim. Torej, tretjič je sedaj tukaj, tretji obisk. Ja. In kako se spomniš svojega prvega obiska? İlk ziyaretin nasıl geçti? Nasıl hatırında kaldı? İlk ziyaretim benim şöyleydi. Avrupa'ya ilk çıkışım tabii. Çok heyecanlıyım. Hep merakım vardı tabii Avrupa'yı görmek. Eva'ya da çok teşekkür ederim beni Avrupa'yı buraya Türk gösterdiği için. Şöyle bir şey, ilk geldiğimde her şey böyle bir tuhaftı böyle. İnsanlar böyle, hava, her şey bir tuhaftı. Böyle farklı bir duygu hissettim aslında. Sonra buraya geldiğimde Ormaca insanların olmadığını gördüm. Çünkü biz Türkiye'de kalabalığa alışmışız. Buraya gelince bir kültür şoku yaşamış oldum aslında kimseyi görmeyerek. Hala da yaşıyorum. Ja. Pravi, da preden torej je prišel v Ormož, ne, mu je bilo vse zanimivo naenkrat. Naenkrat zanimivo, ampak hkrati tudi čudno. Je rekel, to je bil moj prvi prihod sploh v Slovenijo, v Evropo, tako kot je prej rekel. Zahvaljuje se mi, da sem mu jaz pokazal pot do Evrope. Rekel. In ko je prišel v Ormož, je rekel, da ne, vse mu je bilo zanimivo, ampak hkrati čudno. Po eni strani vreme, po drugi strani ljudje, ne, po tretji strani je rekel, vse mu je bilo prazno zaradi tega, ker on prihaja iz Turčije, torej iz države z 80 milijoni prebivalcev in navajen je na gnečo, ne, zunaj na cesti. Tako da, ko je prišel v Ormož, ni bilo čisto nobenega na cesti, je bil čisto sam tukaj. Te je bilo strah? Korktu mu. Aslında bu bir yönden aslında terapi gibi geldi bana çünkü kalabalıktan uzaklaşıp böyle sakinliğe gelmek aslında bir bakıma benim için çok iyi bir şey. Uzaklaşıyorsun, rahat kafanı dinliyorsun. Ja. Pravi, da je bila na nek način to terapija za njega, ker ko prideš iz tiste kaotične Turčije, ne prideš v sproščen Ormož in ne, da si je tudi spočil glavo in misli in tako da je bilo neko se je navadil tisti prvi šok, ko je šel mimo, se mu je dopadlo oziroma bilo všeč. Eğer kafayı dinlemeyip tatil yapmak isteyenlere Ormož'u tavsiye ederim. Ja. Pravi, da priporoča Ormož za vse tiste, ki bi si želeli oddahniti misli in glavo. Ne. No, to moraš povedati v Turčiji. Ja. Sen bunu Türkiye'de tanıtman gerekiyor. Ya kendi çevreme genelde soruyorlar nereye gitmek istersin diye. Ben genelde herkese Slovenya öncelikle görmelerini tabii ki hep söylüyorum. Yani Türk elçiliği yapıyorum aslında orada. Pravi, da nekoga sprašujejo, kam priporoča, da grejo ljudje, če grejo v Evropo na dopust, pravi, da skozi omenja Slovenijo. Ne, pravi, da po eni strani je ambasador Slovenije, ko govori o Turčiji, ne, tako da priporoča Slovenijo tudi svojim prijateljem in pa znancem. Hvala lepa. Teşekkür ederim. No, sedaj so praznični dnevi, seveda si bodo to oddajo gledali po novem letu, po novoletnih praznikih, naši gledalci pa vseeno. Kako pa Božič praznujejo v Turčiji? Ga sploh praznujejo? Ne, Božiča ne praznujejo v Turčiji. Torej, Božič je krščanski praznik. V Turčiji so ljudje, kar se tiče religije, torej mislim, da je po odstotkih po statistiki gledano okrog 97% ljudi je muslimanov, kar pomeni, da Božiča ne praznujejo. Sicer imajo novo leto. Novo leto je po eni strani, torej Turčija je država, ki je republika, tako kot Slovenija, torej je samostojna po ustavi, se ne zanaša na religijo, ampak po eni strani so ljudje zelo tradicionalni, zelo vezani in zelo religiozni, po drugi strani so pa ljudje liberalni tudi. Ne? Imaš dva pola, ki se deli torej, na dve skupini ljudi. In tisti, ki so torej, zelo tradicionalni in zelo vpeti v muslimansko kulturo in tradicijo, tisti zanikajo čisto vse, kar je povezano torej, okrog Božiča. Ne? Nobenih smrekic, jelkic, dekoracije, nobenega novega leta, praznovanja in tega zaradi tega, ker narobe, napačno razume, da je to, ne povezujejo ga z nekim krščanstvom oziroma z torej, našo religijo, prazniki. Ne.
čeprav ni to praznik religije, ampak je novo leto praznujejo vse povsod po svetu, ampak slučajno, da ne bi praznovali napačnega dne, ne, da ne bi praznovali torej dneva iz druge religije, iz druge vere, pač ne praznuje tudi novega leta. No, na drugi strani ta druga skupina liberalnih ljudi pa praznuje čisto vse. Ne? To pomeni, da sprejemajo Božič oziroma božični čas kot po eni strani globalizacijo, ne, praznujejo, mislim, ne kot mi zaradi verske kulture oziroma tradicije, ampak zaradi tega, ker vidijo tudi povsod je okrašeno po Turčiji, po teh nakupovalnih centrih, dogaja se, ne, različne prireditve se dogajajo po mestih, potem novo leto se praznuje. Tako da dve skupini sta ne glavni, ki prevladujeta v tem pogledu. In torej odvisno, v kakšnem krogu se potem giblješ, ne, med kakšnimi ljudmi se giblješ, na tak način potem praznuje tudi. Prosim, no, če mu poveš, da si sedaj pripovedovala o teh božično-novoletnih praznikih, torej, ki jih ni v večini, ne? Ampak zanima pa me, kako pri njegova družina silvestrovanja tudi nimayo. Yani şimdi Noel Bayramı nasıl kutluyorlar diye sordu bana Türkiye'de. Ben de anlattım genelde. Bazıları kutluyorlar, bazıları kutmuyorlar. Noel Bayramı değil ama yeni yıl kutluyorlar dedim. Seni de soruyor, dedi yeni yılı senin ailen nasıl kutluyor? Kutluyor mu gerçekten? Ya aslında normalde kutlamıyorlar benim ailem yeni yılı. Biz sebep oluyorduk aslında onları yeni yıl kutlamalarını. Şimdi biz evde olmayınca böyle bir şey gerek duymuyorlar. Torej, njegova družina pravi, ne praznuje novega leta. Praznovali so takrat, ko sva recimo midva bila tam, zaradi naju, oziroma zaradi mene predvsem, ker jaz prihajam iz te kulture. Ampak torej, ko naju ni v teh časih v Turčiji, takrat ne praznujejo. Tako je to. Ja. No, vse več ljudi seveda rado potuje iz Slovenije na počitnice v Turčijo, ne, vse več se sliši o Turčiji pravzaprav, morda tudi zaradi vseh teh nadaljevank, na tak način torej razkrivamo lepote preko nadaljevank, predvsem pa preko vajinih čudovitih potopisov, ne, to sploh ni dvoma, ne. Hvala. Zanima pa me, so dejansko glede pač pod vplivom nadaljevank, ne? So družine tam tako povezane, kot to vidimo na filmih? Türkiye hakkında çok fazla duyuyoruz son zamanlarda. Türk dizilerden dolayı, tatillerden, insan tatile gidiyorlardan dolayı. Ama gerçekten aileler oradaki dizilerdeki gösteriyorlar gibi o kadar bağlı ve o kadar sıkı kendilerinin aralığında. Şöyle, yani Türkiye'de şöyle bir aile kavramı var. Yani 18'inde neysen, 70'inde neysen, ailen senin yani sorumluluğun içinde. Orada bağ koparmıyorlar. Yani 70 yaşında ben bir birey de olsam, annem yine bana arayıp sorar ve karışabilir. Yani öyle hakları var yani orada. Yok ben 18 yaşıma geldim, ben 20 yaşıma geldim, bırakın beni diyemiyorsun. Pravi, da v Turčiji je tako, torej ni važno, ali si star 8 let ali si star 70 let, vedno boš sin ali pa hčera svoje družine. In ni važno, ne, ali si torej mlad ali si star, vedno imajo starši pravico, da se vmešavajo v tvoje življenje, da te sprašujejo po tvojih odločitvah in ni sploh debate o tem, ali boš prekinil vezo oziroma tisto vez z njimi. Tako da ja, res je to, kar gledamo po teh nadaljevankah, torej so zelo v tesnih stikih. Zanimivo. No, kako pa je tvoja družina sprejela medse Tujko, torej Slovenko Evo? Ben yabancı Eva olarak senin ailen beni nasıl kabul etti? Ya ailem benim çok sevdi Eva'yı. Zaten ben turizmde çalıştığımdan dolayı da genelde yanlış anlama. Hep yabancı kız arkadaşlarım oluyordu. O konuda annemler biraz deneyimli. Şöyle bir şey. Ailem hep yani hazırdı böyle kız arkadaşlarıma falan. Eva'yı zaten gördüklerinde çok sevdi. Ve çok da kolay adapte oldun aslında bakarsan. Bir tek akrabalar Türkiye'de biraz farklılar. Her şeye karışırlar.
Burada bilmiyorum tabii öyle midir tabii. Ama orada aslında şöyle bir şey oldu. Çok da istemediler Eva'yı. Ama karar benim, ailemin kararı. Onların demesinin çok önemi yok. Ben istedikten sonra, ailem istemese de ben istedikten sonra her şey olur. Yani akrabalar istemedi. Torej, zelo zanimiv odgovor. V bistvu pravi, da na začetku je rekel, ne, da on prihaja torej iz okrožja oziroma iz kraja, kjer je prisoten turizem. In on je vedno delal v turizmu in pravi, ne, jaz naj ne napačno ne razumem, ampak vedno je imel kakšne punce, ki so prihajale torej iz tujine, ne, pred mano. Je rekel, in zaradi tega je njegova mama, torej moja taša, bila, je rekel, ima že nekaj izkušenj z tujkami, je rekel, ne. Tako da je mene sprejela, je rekel, pred mano, ne, torej imela že nekaj podlage z izkušenj z tujkami in zato je mene sprejela tudi lepo, oziroma ni bilo nobenih težav, tudi jaz sem se izredno prilagodila, je rekel. Je pa rekel, da ne, njegova torej, širša družina ni gledala tako zelo pozitivno na začetku, je rekel, ampak glede na to, da je njegova torej, družina, ne, moja direktna vez, torej, mene sprejela, je to in njegova in odločitev družine in torej tista širša družina si ne more kaj preveč zmišljevati, ne, tudi če niso gledali na začetku z pozitivnimi očmi. What did they say exactly? How, relative. Arda, what do you do? The relative. The relatives. Ya Parents. Genelde Türkiye'de çok eski, bilmiyorum, biraz yaşı geçmiş insanlar çok yabancıya çok aslında sıcak bakmıyorlar. Orada şöyle bir terim de var. Ecnebi, işte yabancı. Yabancıdan hanım mı olur? O senin yemeğini mi yapar? İşte ona mı bakar? Hep Türkiye'de şöyle bir sistem. Biraz eski jenerasyon biraz şey düşünüyor. İşte kadın senin her şeyini yapmalı evde. Her şeyini yapmalı, işte bunu yapmalı, temizliğini yapmalı filan. Yani yabancı kadın bunu nasıl yapabilir filan ama aslında o şeyler geçti artık. Aha. Yani Eva ile evlendiğimde Türk'le evlensem de bence Eva, yani bilmiyorum bu videoyu belki Türkler izler mi? Yanlış anlamasınlar. Yani çok Eva bence hepsinden iyi bence bana göre. İstediğim her şeyi de yapabiliyorlar. Torej pravi, ne, da v Turčiji velja kot eno, bi rekla, prepričanje ljudi, da torej Turkinje so vzgajane v tem stilu, da jih vzgajajo kot bodoče žene. Ne? Torej, v mladih letih jih učijo vse, kar morajo vedeti do takrat, ko se bojo one poročile. In če pripelješ tujko domov, torej oni rečejo tujka, ne, jabanđe. Jabanđe pomeni foreigner oziroma tujec, tujka. In pravijo, ne, kaj bo ti pa tujka, ne, a zna ona poskrbeti za tebe, oziroma ker ko se ti poročiš, sploh če si moški v Turčiji, ne, se poročiš z nekom, z ženo, ki bo skrbela za tebe. Ne. To je glavna naloga žene v Turčiji, torej, da ti kuha, da ti čisti, da te ne, popede na to, kar si želiš, ne, ti prideš domov, ti si tisti član družine, ki priskrbi, ne, ki poskrbi za družino finančno in ko prideš domov, je za tebe poskrbljeno, ne, ti ne delaš kot moški v gospodinstvu. In zaradi tega gledajo tujke, mogoče so gledali v rekla, preteklosti oziroma ne tako daleč preteklosti nazaj, kot ne, tujke kot ženske, ki tega ne znajo, ne, kaj ti bo pa tujka, kaj, ne, ona znala skrbeti za tebe. Je rekel, če bo slučajno kakšni Turki gledali, ne, je rekel, naj ne napačno ne razumejo me, ampak je rekel, Eva je, pač bi bila od vseh mojih pač Turkin, ki bi jih izbral, je najboljša izbira. Je rekel, je boljša kot katerakoli druga Turkinja, ne, da se zelo dobro razumejo in da si deliva v bistvu vloge in da ne, tudi jaz znam poskrbeti za moža, ne samo ne, Turkinje. Ampak pravi, da je to bilo prepričanje, ki je mogoče res veljalo do nedavnega, dan danes se pa to prepričanje spreminja. No, se morda ti spomniš, kako je bilo, ko si ti Ardo torej pripeljala prvič k sebi domov na Hrdek, ne? Kaj pa so tvoji starši rekli, oziroma kako so se sprijaznili s tem, da si se v Turčiji pravzaprav poročila? So se morali, jaz sem bila vedno samo svoja, oziroma vedno prepričana v svoj prav oziroma v svoje odločitve. Mislim, da se niso niti kaj preveč
dvoumili v moje odločitve, ker sem bila vedno odgovorna in sem stala za tistim, kar sem si zadala. Tudi če ni bila prava pot, sem na pol poti spoznala, da ni prava pot. In zaradi tega mislim, da ni bilo pri tem čisto nobenega dvoma, ker sem bila dovolj stara, da sem vedela, da je to prava odločitev. Se pa spomnim, ja, da takrat, ko je prišel prvič, da predvsem ta kulturni šok, kot je sam rekel, ki ga je doživljal, tam je bilo vse novo, vse zanimivo. In še dan danes je meni najbolj fascinantna stvar ta, tudi po tolikih letih, ker vedno jaz primerjam, ko pridem sem, je tudi za mene, ker nisem toliko časa v Sloveniji, mogoče na en način kulturni šok, ker se spet spomnim, kako je bilo nekoč. Ko pridem tja nazaj, se pa spet ne spomnim, aha, tam sem, zdaj je pa spet druga kultura. Najbolj fascinantno mi je to gledati te kulturne razlike iz različnih zornih kotov. Mogoče zdaj iz njegovega zornega kota, ko on vpraša kakšne stvari, ki so nam čisto običajne ali pa samoumevne, ali pa jaz tam, recimo potem primerjam spet, ko imam malenkost bolj že žive spomine, direktno od tukaj. Tako da to mi je najbolj fascinantna in zanimiva stvar pri teh obiskih in pri potovanjih. No, Ardi, recimo, lahko sedaj poveš, da pravzaprav je to navdušujoče, to, da rad pride s tabo, ker očitno rad pride, če le ima možnost. Çok sevdiğini buraya geliyorsun diye düşündü ya da gördü. Bu da çok hoş bir şey, çok güzel bir şey diyor. Yani bunu fark etti. Evet, Ormocu Sulamayı çok seviyorum. İlk önceliğim buraya gelmek oluyor tatil için, doğrudur. Pravi, ja, res je. Rad pridem sem in pač vedno rad pride, ko pride. Torej. Ne pride pogosto, ampak z veseljem pride. In kaj je rekel, ko smo ga povabili v našo oddajo? To me zanima. Buraya davet ettiler için, yani şuraya, stüdyoya. Sen ne dedin? Nasıl bir tepkin oldu? Aslında daha önce EVA katıldığımdan dolayı ben de aslında katılmak istedim. Sürekli Sulamayı, Ormoca geliyorum. Belki insanlar beni de merak ediyordur. Kim bu çocuk, kim bu çocuk? İşte damat, Şalamon ailesi falan. Ben kendimi burada göstermek istedim. Ben buradayım. Bu benim işte. Pravi, da glede na to, da sem že prišla prej v vaš studio, da sem mu znala povedati, kaj lahko pričakuje in torej je z veseljem sprejel povabilo. In se tudi mislim, mogoče ljudi tudi zanima, kaj o meni, zaradi tega, ker gledajo te video, in si mislijo, kdo je pa ta, je rekel, Zed, Šalamonov Zed, tako da je z veseljem prišel in se odzval na povabilo. No, rečemo hvala. Kako pa se po turško reče hvala? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tudi on se zahvaljuje. No, glede na to, da gledamo seveda tako, kot smo že povedali, vajne potopise, ki torej navdušujejo, pa me zanima, vam je že pravzaprav uspelo raziskati celo Turčijo, Verjetno sedaj skupaj raziskujete, Ja. Skupaj raziskujeva, ampak ni nam še uspelo raziskati cele države, ogromna je. 7 različnih regij. Vsaka regija po svoje unikatna, ima svojo kulturo, svojo tradicijo, svojo kuhinjo, ljudje so drugačni, tako da v vsako regijo, ko prideš, je nekaj novega in seveda čas moraš vzeti za vsako. Če prideš za 1-2 dni, je seveda mogoče za eno mesto dovolj, ampak celo regijo raziskati pa nikoli. Tudi Turčija je država, ki se izredno hitro spreminja, sploh Istanbul recimo, tako da nikoli nimaš občutka, zdaj sem pa vse videl. Tudi če si recimo živiš v Istanbulu ali v katerem drugem mestu, se tako hitro spreminja, da je skozi nekaj, kar te vleče, kar bi še pogledal. Da imava še na spisku ogromno destinacij. Lepo je to, da gresta skupaj, torej, da snemata, da pripovedujeta, da se pogovarjata, vse je odlično opremljeno z podnapisi, to je fantastično. Kdo je tu torej glavni producent? Yani videolar çok iyi. Beraber takım olduğunuz için çok iyi oldu. Ve nasıl çekiyorsunuz bu videoları? Kim montaj yapıyor, kim çekiyor, kim hazırlık yapıyor? Tabii montaj konusuna gelirsek en büyük görev EVA'ya tabii ama şöyle bir şey, gideceğimiz yerleri önceden planlıyoruz tabii. Planlamadan sonra gideceğimiz yerlere çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey var, biz genelde şunu yapıyoruz en çok.
Yani nasıl deniyordu onu Türkçe'de unuttum. Anlık biz ne duyguyu verirsek o zaman daha iyi oluyor. Eğer bir tekste eğer onu çalışıp kameranın karşısına geçince sanki o duyguyu veremiyorsun. Anlık orada ne yaşarsan, ne hikaye yaratırsan aslında o karşıya daha iyi geçiyor gibi görüyoruz. Biz daha çok yani tabii gideceğimiz yerleri, gezeceğimiz yerleri şey yapıyoruz ama herhangi bir hikaye yaratmıyoruz biz. Olan her şey neyse biz orada onu yaşıyoruz aslında bakarsan. En büyük görev de tabii Eva'da bitiyor çünkü montajı her şeyi kendisi yaptığı için. Yani bu şekilde yapıyoruz. Pravi, največja naloga je na meni, torej jaz delam tisto postprodukcijo in podnapise in vse, ampak kar se tiče pa priprav, se pa seveda skupaj pripravljava. Je rekel, da, in to je res, na začetku sva seveda si pripravljala stvari malenkost bolj detaljno, kot pa jih delava sedaj, zaradi tega, ker sva si pogledala, kam greva, ne, tudi malenkost zgodovino prebrala in tako naprej, sploh v kraje, ki sva jih šla obiskat prvič, ker je razlika, ali ti potuješ brez kamere ali potuješ ti z kamero. Je rekel, ampak kasneje so seveda začela bolj spontano stvari peljati naprej, ker so tudi videla, da so midva bolj sproščena in da uživava ob teh posnetkih dosti bolj, če nisva toliko pripravljena, ampak živiva v momentu oziroma pokaževa na kamero tisto, kar dejansko živiva, tako da ne doživljava. Tako da to, kar gledate, to so trenutki, neki torej spontani trenutki, ki jih potem zajameva v neko zgodbo in narediva tisti video na koncu, ki ga vi vidite. No, prav ta spontanost se zelo čuti, ne? Gledalec to kar fajn začuti, ne? Predvsem pa so vse tiste pripovedi zanimive, ne? Ker vseeno ti moraš se malo naučiti pa povedati kaj več, ne? Tako, vse z izkušnjami, z izkušnjami gre malenkost lažje, pa tudi glede na to, da imam izkušnje iz vodniških vod, ne, je malenkost pomaga tudi to, ampak ja, zagotovo sproščenost in ta, ne, živeti v momentu se seveda čuti dosti bolj na kameri tudi, kot seveda že v realnosti tudi. Arda, vas oziroma tebe, no, veseli pravzaprav to delo? Snemanje in... Yani çekimi seviyor musun? Yani bu tarz işleri seviyor musun yapmayı? YouTube videoları mı? YouTube Yoksa? ya da çekim sadece. Yani çekim ve YouTube. Çekim şöyle aslında bu çekimin temel amacı biz aslında kendimizi zaman geçirmek için yaptık. Sonradan bir baktık ki eğleniyoruz. Bu eğlencemizle biz de insanlara göstermek istedik. Paylaştık, yorumlar aldık aslında. Sonra beğenildi. Aslında video çekerken aslında şunu da fark ettik. Yani normalde bir yeri gezerken aslında şöyle yani yüzüstü geziyorsun, detaylı gezmiyorsun. Ama bunu video içerikli yaptığın için yani bir şey bakıyorsun, aa buymuş diyorsun. Ama video çekerken onu detaylı bakıyorsun. Bu sefer onun içeriğini görüyorsun. Yani video çekerken aslında daha çok eğlendim, detayları da görmüş oldum. Pravi, jaz seveda na začetku me je zelo veselilo oziroma me je pritegnila tehnologija snemanja in tako naprej. Rekel, in seveda na začetku sva to delala čisto iz zabave oziroma iz hobija in kasneje sva videla, ne, da se ti najno momenti, ki jih zajameva v kamero, ne, da so gledljivi, da dejansko tudi ljudje uživajo v njih, ne, in sva potem to dala na YouTube gor, tam lahko pač ljudje pišejo komentarje, všečkajo in tako naprej in tudi, ne, tisti, ki še mogoče niso bili ali pa mogoče razmišljajo o tem, da bojo šli ali pa nimajo priložnosti iti v te kraje, vidijo te zadeve. In tudi za naju pravi, da če potuješ torej z kamero, ne, je drugače, seveda, kot če potuješ brez kamere, ker greš, dejansko potuješ bolj detaljno. Gledaš stvari drugače, ne? Ker gledaš oziroma potuješ z smislom, da boš to pokazal nekomu. Mogoče bi drugače, če bi brez kamere bi šel mimo nekakve stvari, ampak ker vidiš, da ti je tisto zanimivo, aha, to bo pa mogoče tudi ljudem zanimivo, ali pa to je pa neka stvar, mogoče na katero na prvo žogo ne vidiš, ne, pa mogoče tudi že bil kdo tam, pa je spregledal. Tako da ne, z tega pogleda je dosti drugače in zanimivo tudi z najne strani, ne, pač jaz tudi za njega oziroma tudi z moje strani govorim, pač snemati ta najna pač potovanja. No, nedolgo je ravno ena gledalka bila na nekem mestu, ne, ki ga je videla, ne, in pravi, joj, to pa smo bili, tu smo bili, pa tu smo bili, ne. No, vidiš, tako da vseeno se ljudje
malo neke spomine obujajo. Verjetno pa so vsi ti videospoti tudi za vaju, ne? Za vajino osebno zgodovino, lep spomin. Ja. Res je. Pač to so spomini, ki ostanejo. Prvič, če jih ne zajameš na kamero, seveda ostanejo s tabo. Če jih deliš z nekom, ostanejo tudi za njimi. Po drugi strani, tako da zakaj ne bi, če lahko, oziroma če ima tudi malenkost globlji pomen, oziroma če lahko pomagaš, če sploh ne pomagaš na tak način. Se nama pa javljajo tudi nama ljudje, tako da to je tista motivacija, ki naj pelje naprej, ker tako kot pač vsi vemo, ni malo dela s tem, res ogromno časa porabiva za te montaže, ker ko ti enkrat snemaš, sploh še snemaš sproščeno, nimaš nekega scenarija napisano, ko prideš ti domov in to daš na računalnik gor in potem vidiš tistih 30-40 posnetkov, sploh ne veš, kaj na katerem posnetku, vse moraš pregledati najprej in si sploh ustvariti neko sliko, na kak način to predstaviti. In če ti nekdo da povratno informacijo, da je to gledljivo, oziroma da tudi sam uživa ob tem ali pa dobi kako novo informacijo, nekako koristno stvar iz tega, to je za naj tisto, kar naj pelje naprej, oziroma kar nama daje krila, pač veter v krila, kot rečejo. No, razen vsega tega, kar vidimo, torej z teh potopisov lepote Turčije, pa so seveda vsi ti podnapisi čudoviti, ki torej, to je veliko dela, ne? Ogromno je, sploh zato, ker v dva jezika prevajamo, ne? Ker ugotovila sva, da ko na začetku sem prevajala samo v slovenščino, ampak sem ugotovila, da to gledajo tudi najni prijatelji ali pa znanci, mogoče tudi kdo izven njih v Turčiji, in potem niso vedeli, kaj se dogaja, ne? Na polovico so razumeli tam, kjer sva govorila turško, polovico pa ne. In potem sem se odločila, čeprav je to še enkrat več dela, ker je več pač za napisati in prevesti, da delava v dveh jezikih, tako da je kar. Včasih je to full time job, kot rečemo, pač polni delovni cajt, skoraj mislim, da za en video, če delaš v obeh jezikih, mislim, da porabiš kar 40 ur dela, no. Cel pač en teden polnega delovnega časa, če bi si, delam je sicer to po pač kosih, ne naenkrat, ampak vseeno, No, to je sedaj torej tudi pojasnilo, zakaj včasih kar ponavljamo, tako da vseeno v vsakem primeru pa je veliko teh videospotov že nastalo, in z veseljem torej jih tudi predvajamo in naši gledalci si jih radi ogledajo. No, povedala si, da je Turčija sestavljena iz večjih regij, zanima me, kako pa govorijo? Vsi govorijo isti jezik? Povsod se govori turški jezik, je uradni jezik. Na vzhodu, kjer je manjšina kurdska, govorijo tudi kurdsko, ampak kurdščina ni uradni jezik, torej se ne govori v šolah in na uradih in tako naprej, ampak čisto vsi govorijo turško. Nimajo toliko, bi rekla, narečij, kot jih imamo mi, torej vsi se med sabo razumejo, imajo pa drugačne naglase, torej tisti na vzhodu imajo drugačnega kot na zahodu, mogoče kakšna beseda tu in tam je drugačna, ampak vsi pa se ponavadi med sabo razumejo. To pomeni, da kamorkoli greš, katerikoli konec, se lahko mirno sporazumevaš. Arda, načrtov za življenje, glede na vajina mlada leta, vama gotovo ne manjka. Kakšni so vajini načrti, želje? Kaj si ti želiš, recimo? Biz çok daha genciz. Tabii ki ama bizim planlarımız nedir? Ne planlarımız var hayatımızda, ne dileklerimiz var? Bu çok zor soru ben. Yani çok ileriyi tabii düşünmüyorum ama iyi bir hayat istiyorum tabii ki. Yani kendim daha ben hiç düşünmedim gerçekten. Bilmiyorum. Emin değilim, hayallerim var tabii. Hep tabii hayatın üstüne bir şeyler katmak istiyorum tabii ama iyi bir ailem olsun isterim tabii. Çocuklarım olsun yanımda. Onlarla yaşlayayım, onlarla öleyim isterim. Başka bir hayalim yok. Tako mi je žal, da te ne razumem. Ampak tako lepo te je slišati, veš, tako turški jezik tukaj v tem našem malem studiu. Eva, izvoli. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Yani çok özür diyerek seni anlamıyorum ama çok güzel konuşuyorsun. Pravi, da nimava kakšnih posebnih želja oziroma nekih konkretnih načrtov, planov, seveda, kar se strinjam, pač ne vem, mogoče živiva tako kot v Turčiji, ne preveč planirano, ker
včasih naučimo se tam, da pač ne gre življenje čisto planirano, tudi v dnevnem življenju, tudi če želiš, da gre planirano, ne gre tako, torej nimamo nekih konkretnih planov, pravi, dobro življenje si želim, seveda tako kot vsi ostali, mogoče dobro družino, otroke ob meni in da se postaram z otroci, evo, to je rekel. To pomeni, da so otroci v planu? Niso na vidiku že, ampak bomo videli. Čez 5 let, ne, bo že kdo zraven morda. Še tretji gost. Še tretji gost, ja. Three maybe. She said that maybe we'll bring next time to the studio some children. Not that soon. No pa morda še samo preden se torej poslovimo, ne, kakšno je nasplošno življenje v Turčiji? Vidva živita v Istanbulu, ne? Torej, to je vseeno velemesto, ne? Ja. Ampak kakšno je vzdušje nasplošno med ljudmi, kako gledajo konkretno tebe, ne? Kot tujko, tako da si malo vemo, kakšne so cene, no? Kako je, dobro, v politiki se ne bomo pogovarjali, ampak tak cene recimo, kako se živi, ne? Se dovolj zasluži za normalno življenje? Živi se dosti teže, kot se živi pri nas. Življenjski pogoji so slabši oziroma so težji, boj za preživetje je težji. Lahko govorim zdaj za zadnje, recimo 5 let, jaz sem v Turčiji, torej trenutno, koliko je, 12. leto. Ko sem prišla v Turčijo, je bila drugačna situacija, danes je drugačna situacija, pa tudi drugačna, kot je bila recimo pred 5 leti. Če zdaj gledam zadnjih 5 let, se situacija slabša zaradi padca turške lire, zaradi inflacije, kar pomeni, ljudje služijo če dalje manj denarja, kar pomeni, da se če dalje manj lahko privoščijo. Vse vemo, vse povsod se stvari dražijo, je inflacija, ampak ne na takšnem nivoju, kot je to recimo v Turčiji. Torej, minimalna plača je trenutno 11.000 turških lir, kar je približno 350 evrov. Najemnine stanovanj, enosobno stanovanje izven centra v Istanbulu je približno 500 evrov. Hrana torej, kar se tiče pač hrane in teh osnovnih potrebščin, se spreminjajo cene dejansko na 14 dni. Vedno, ko greš v trgovino po sir, vedno, ko greš po čokolado, je cena druga. In to je zelo, mislim, težko je za navadnega, povprečnega državljana, bi rekla, Slovenije, je situacija dosti lažja, kot je mogoče situacija za povprečnega državljana Turčije. Čeprav si mogoče marsikdo, verjamem, da vsak bije svojo bitko v življenju, ampak bitko, ki jo bijejo recimo Turki v primerjavi z Slovenci, je, bi rekla, dosti težja. Iz leta v leto. Pač dosti več se moraš potruditi, da ti zaslužiš. Ne pride, kar se povsod ne pade z neba, ampak ljudje delajo po 2-3 službe, pač včasih tudi plačano ne dobijo, pogojev nima takšnih, kot jih imamo recimo v Sloveniji, sploh te osnovne stvari, kot so počitnice, dopust, kot so recimo zavarovanja, kot so recimo, ne vem, varnost na delovnem mestu. Ljudje grejo v vsako službo samo z tega razloga, da nekaj zaslužijo, tudi če nimajo pogojev. In nič ne morejo za to narediti, da bi imeli pogoje, ker so tisti monopoli, ki so pač na pozicijah toliko močni, pa tudi povpraševanje in tudi delavci je toliko, da vedno dobijo kakšnega novega. Torej, vedno se morajo prilagoditi delavci na te pogoje. Teda življenje je težko, ampak jaz verjamem, da sploh, če živiš v Istanbulu, da če enkrat uspeš v Istanbulu, oziroma če preživiš, torej, da si ustvariš neko, bi rekla, svoj dom in svoj prostor v mestu, da lahko preživiš kjerkoli. Ravno z tega razloga, ker je dosti težje biti tam, kot je recimo biti nekje pa ne samo v Sloveniji, recimo v Evropi nasplošno. Boste si v teh dneh, kar sta tukaj v Sloveniji, torej v sredini Evrope, ogledala morda še kaj, kakšne druge kraje, države? Buradayken başka bir yere gidiyor muyuz? Başka bir şehirlere seyahat edeceğiz mi? Tabii Slovenya gelip de başka yerlere gezmemek olmaz tabii. Genelde Slovenya gelirken genelde diğer ülkelere de gittiğimiz oluyor tabii. Hırvatistan'a gidiyoruz, Varaždin'e gidiyoruz. Budapeşte'ye gidiyorduk. Ondan sonra Güney'e gittim. Yani gidebildiğim bu kadar sanırım. Ha. Ama daha da gitmek isterim tabii. Slovenya'da? Slovenya'da
Bayağı yer gezdim Slovenya'da ya. Bilet'e gittim. Ljutomer, Putigi, Ja, bravo. Maribor, Ljubljana, Postojna. Postojna, I don't remember. Var aslında. Ama daha zamanım var, gezeceğim. Pravi, ja, torej, seveda, ko sva tukaj, izkoristiva potem maksimalno in bila sva to, seveda gremo pač iz Ormoža, kot ponavadi vsi v Varaždin, ogromno krat, v Budimpešti sva že bila, ko je bil tukaj, mislim, da drugič, potem šla sva že, Nerededen, Budapešte. Münich, Aha. Avstrija, Graz. Ja, torej bila sva že v Münchnu, v Grazu, v Avstriji, ne, tudi na Dunaju so že bila. Kar se Slovenije pa tiče, pa je povedal, ne, da je bil na Bledu že, v Ljutomeru, v Ljubljani, v Postojni, v Mariboru, tako. Nekaj že Ni rekel pozna. Ljutomer tudi. Ljutomer je tudi rekel, ja, ampak je rekel, imam še na listi spisek, moram še. Ljutomer, I went for the doner. Ja, je šel na kebab, je šel v Ja? Ljutomer. Ja. İmamo zdaj v Ormožu tudi kebab, ne? Ja, Ga lahko Ormož'da da. pelješ. Ormož kebabı. Her geldiğimde kesinlikle Ormož'daki kebapçıya gidiyorum. Çok güzel kebap var, kocaman. No, povej nam, kaj pa kaj od slovenske hrane ti je všeč? Sloven mutfakta neler seviyorsun. Sloven mutfak. Aslında şunu söyleyeyim, buraya gelemeden 4 tane lazanya yedim. Biraz da büyük giydim ki benim gözükmesin. Evan annesi süper bir yemek yapmıştı. Onu yedim tabii ama Sloven mutfağı denince büyük porsiyonlar tabii ki. Güzel yemekler. Pravi, ne, da prizna, da preden so prišli sem, je pojedel 4 velike kose lazanje in da si je zato oblekel malenkost večjo pač srajco, zato da se ne vidi, koliko je pojedel. Ne. Ampak ja, všeč mu je pač slovenska hrana. Je rekel, da torej, ko pomisli na slovensko hrano, pomisli na velike porcije, ogromne porcije imamo v primerjavi z Turki, ja, in da mu je všeč. Ja. Sicer bi še rad poskusil kaj bolj mogoče tradicionalnega, ne, ampak generalno gledano mu je všeč. Vseeno bom našim gledalcem povedala, ker ne morem tega sedaj zadržati zase, ne. Eva in Arda sta mi prinesla zelo lepo škatlico, kjer so baklave, prave turške, ne. Ja. Bomo to kar pokazali našim gledalcem. Verjamem, da se bo vsem malo poscedile sline, ne. No, tiste navadne poznamo, ampak še nekaj jih je, ne, več vrst jih je. Ne? Ja, več vrst jih je, ja. Ja. Ja, Turki so znani po svojih sladkarijah, ne, tako rečemo. Sicer te so res sladke za naše razmere, za naše pojme, ampak ko se jih enkrat navadiš, ne moreš mimo njih. Jaz sem rabila 3 leta, da sem sploh eno baklavo pojedla, ker mi je bilo res preveč sladko, ne, sploh ta šerbet, ko ga oni polijejo preko na baklave gor, je zelo tak sladek, ampak ko enkrat prestopiš tisto mejo, ko se te enkrat začnejo pa več res dopasti, je pa konec. Ti si kdaj poskusila peči baklavo? Ne, nisem. Kar se tiče kuhinje, turške kuhinje, se bolj držim tistih osnovnih jedi, ker turška kuhinja, to moraš biti res gospodinja, to kuhajo, ja, ure in ure in ure. Ne vem, če poznajo gledalci, pač recimo sarmice ne delajo tiste, torej iz vinskih listov jih zavijajo in preden ti to narediš recimo za 2 ali pa 3 osebe, porabiš ti skoraj cel dan. Poje se v 20 minutah, ne. In glede na to, da delam polni delovni čas, dolge delovnike, si prvič ne morem tega privoščiti oziroma tudi za vikend rada potem za druge namene čas preživim. Baklave pa ravno tako, to moraš biti mojster prvič, da jih znaš narediti. To testo, ki ga pač naredijo, mora biti zelo tanko, ne. Se mogoče, če je kdo gledal, včasih kako se to dela, razvaljajo pač testo res na veliko in tako tanko mora biti, da ko ga dvigneš ti gor, tako če bi se dvignil pred obraz, da se mora obraz skozi videti. In teh pač listov testa nadevajo gor res, pač mislim, da na eno baklavo pride minimalno 15 listov tega gor, ne. In to valjaš doma dni, ne, cele dni, ure. In,
Jaz pripravim seveda tudi baklavo, ampak skupljenega tega testa, ne, to mu lahko poveš, ampak to so slovenske baklave. Ja. Da baklava je pure. Yani Sloven baklavası ama şu hamur var ya, hamuru da alıyor şeyden, Hazır. markette hazır. Pa da si testa kupim, ne? Ja, sam rekla, ja. Hiç olmamasından daha iyidir. Ja, pravi, to ni prava baklava. Eva in Arda, hvala lepa, da ste si vzela čas, zelo me je veselilo, ne, da smo enkrat imeli predvsem ne, to, da je bil z nami en pravi Turk, ne. Tak, je to Ja, treba, če- ne? Hvala, da si se odzval našemu povabilu. Eva, hvala lepa tudi tebi. Želim vam prijetno preživete vse te dni v Sloveniji in potem seveda uspešno vrnitev nazaj v Turčijo in uspešno leto 2024. Hvala lepa za povabilo. Vedno rečem eno in isto, ampak res iskrena hvala za povabilo in tudi s tem za oglede najnih videov. Tako sem rekla, hvala za vse povratne informacije in seveda z veseljem pridem oziroma prideva oba, se odzoveva na povabilo in seveda z veseljem prideva domov, posebej še za praznike. Hvala. Arda, še boš ti kaj povedal za konec? Her şey için teşekkür ediyor. Yani davet kabul ettiğimiz için. Ve tabii ki her zaman davetliyiz. Ve teşekkür ediyor genellikle. Ben teşekkür ederim. Umarım kendi kültürümü sizlere yansıtabilmişimdir. Yani bizi takip edin. Daha çok videolar gelir umarım. Torej, tudi on se zahvaljuje za povabilo in upa, da je vsaj malo znal predstaviti kulturo, torej njihovo turško kulturo in seveda pač povabi vse, da naj spremljajo tudi na najinem kanalu in da gledajo pač te videe in da seveda prihaja še več videov, pravi. No, to je tisto, kar si obetamo. Hvala lepa obema. Hvala vam. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Eva Šalamon Kaplan in Arda Kaplan sta bila naša gosta, torej Slovenka, ki je že skoraj cela Turkinja, in njen mož Arda, torej, ki je pravi Turek, sta bila z nami. Hvala za pozornost, se vidimo prihodnji teden. Srečno!